роҳ барои иқтисоди кишвар нақши муассир дорад. боз кардани роҳҳои дохили ҷумҳурӣ ва пайвастани он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ басо зарур аст. яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин раҳоӣ ёфтан аз бумбасти коммуникатсионӣ мебошад, ки тавассути таҷдид ва сохтмони нақбу пулҳо ва роҳҳои мошингард амалӣ шуда истодааст. сохтмону таҷдиди роҳҳои автомобилгард, оҳан, пулҳо, нақбҳо, фурудгоҳҳо ва дигар инфраструктураи нақлиётӣ бо мақсади татбиқи ин ҳадафи стратегӣ мебошад. дар шаҳри Душанбе ҷиҳати таҷдиду навсозии роҳҳо тадбирҳои муҳим андешида шуд ва то имрӯз қисми зиёди роҳҳои кӯчаву хиёбонҳои шаҳр мутобиқ ба стандартҳои замони муосир сохта ба истифода дода шуданд. бунёди роҳҳои сатҳи байналмилалӣ дар тамоми фасли сол ба рафтуомади сокинон, интиқоли осони молу маҳсулот, пешгирӣ аз тамашавии воситаҳои нақлиёт имкон фароҳам меорад. сохтмону таҷдиди роҳҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе идома дорад. ба иттилои масъулини муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе бо мақсади амалӣ гардонидани чорабиниҳо оид ба сохтмон, аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳр, бунёди 12 иншооти роҳсозӣ бо дарозии 24,9 километр дар масоҳати 828792 метри мураббаъ, 2 иншооти ирригатсионӣ бо дарозии 333 километр ва сохтмони 34 адад истгоҳҳои нақлиётии замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. баҳри татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ва нақшаи кории муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири кӯпрукҳои шаҳри Душанбе бо маблағгузории мақомоти ҷоякунандаи шаҳри Душанбе дар шаҳри Душанбе дар айни ҳол дар 12 иншооти роҳсозӣ корҳои сохтмон аз навсозӣ бо маром идома дорад. аз навсозии кӯчаи Қаҳоров аз хиёбони Саъди Шерозӣ то сарҳади ноҳия Рӯдакӣ, аз навсозии хиёбони Бобоҷон Ғафуров аз хиёбони Ҷабор Аслуф то кӯчаи Алишер Навоӣ, аз навсозии хиёбони Мавлоно Абдурраҳмони Ҷумӣ аз кӯчаи Қаҳоров то кӯчаи Раҳмон Набиев, аз навсозии хиёбони Ҳофизи Шерозӣ аз ҳалқаи кӯчаи Карамов то назди дидбонгоҳи Чорбоғ, сохтмони роҳи автомобилгард аз маҳаллаи Чортут то хиёбони Борбад, сохтмони роҳи автомобилгард аз кӯчаи Бухоро пайваст ба кӯчаи Ҳабибулло Назаров, сохтмони роҳи автомобилгард аз ҳалқаи кӯчаи Дӯстии Халқҳо пайваст ба кӯчаи Меҳнат, аз навсозии хиёбони Рӯдакӣ аз канали дериватсионӣ пайваст ба хиёбони Ҳофизи Шерозӣ, инчунин аз навсозии кӯчаи Шевченко аз кӯчаи Шероз то хиёбони Саъди Шерозӣ корҳои сохтмон аз навсозӣ амалӣ шуда истодааст. дар рафти корҳои сохтмон аз навсозӣ, иҷроиши корҳои сохтмон аз навсозӣ аз ҷониби ширкатҳои маҳаллӣ, аз ҷониби ташкилоту муассисаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар шаҳри Душанбе фаъолият менамоянд, амалӣ шуда истодаст. тамоми кормандону мутахассисон ва механизаторон низ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. инчунин лоиҳаҳои иншооти сохтмони эстакада дар кӯчаҳои Қаҳоров Абай, сохтмони эстакада дар кӯчаи Қаҳоров хиёбони Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва сохтмони эстакада дар кӯчаҳои Қаҳоров Ҷанубӣ, инчунин иншооти сохтмони кӯпруки автомобилгарди болои дарёи Душанбе аз кӯчаи Ҷанубӣ пайваст ба кӯчаи Қаҳоров ба нақша гирифта шудааст. айни ҳол бо мақсади татбиқи нақшаи генералӣ ва кам кардани сарбории ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва беҳтар намудани шароити хизматрасонӣ дар роҳҳои автомобилгард, инчунин ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани роҳҳои автомобилгард дар хиёбони Саъди Шерозӣ аз ҳалқаи кӯчаи Неъмат Қарабоев то майдони Ғалаба корҳои лоиҳакашӣ иншоот ба анҷом расонида шуда. дар иншоот тибқи лоиҳа сохтмони 3 адад роҳи дусатҳа, яъне як адад роҳи дусатҳа дар хиёбони Саъди Шерозӣ пайваст ба кӯчаи Неъмат Қарабоев, як адад сохтмони роҳи дусатҳа дар хиёбони Саъди Шерозӣ пайваст ба кӯчаи Қаҳоров ва хиёбони Ҳофизи Шерозӣ ва як адад роҳи дусатҳаи дигар дар хиёбони Саъди Шерозӣ майдони Ғалаба ба инобат гирифта шудааст ки лоиҳаи мазкур лоиҳаи инвеститсионӣ буда бо маблағгузории Бонки Аврупои таҷдид ва рушд амалӣ карда мешавад. айни ҳол аз ҷониби мутахассисони Бонки Аврупои таҷдид ва рушд корҳои техникию иқтисодии лоиҳа амалӣ шуда дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. бо дастрас намудани баъзе маълумотҳо маълум шуд ки корҳои сохтмонӣ ва маблағгузорӣ аз ҷониби Бонк моҳи марти соли 2024 ба нақша гирифта шудааст ва корҳо дар соли 2024 оғоз бояд карда шавад.
افزایش یافتن شماره اهالی و واسطه‌های نقلیات در پایتخت مملکت شهر دوشنبه باعث گشته است که راه‌های موجوده تجدید و تعمیر کرده شوند، زیرا که ساختمان راه‌ها سال‌های طولانی خدمت کرده‌اند و هم اینفراساختار و پهنای آن به طلبات امروزه موافقت نمی‌کنند. در دوره نقشه گنرالی شهر دوشنبه امروز در حدود شهر بنیاد یک قطار راه‌های سطحی جمهوریوی و بین المللی به نقشه گرفته شده است. لایحه کوچه قهاروف از خیابان سعدی شیرازی تا ناحیه رودکی از ماه مارس سال 2023 می شود که کارهای ساختمانی در این منطقه ادامه دارد. یادآور می شویم که کوچه قهاروف در حدود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جایگیر است. با حالت امروزه کارهای آماده سازی قبط‌های اساسی راه مذکور از جمله وصل و نصب آهن و بتون، اینچنین خط‌های مهندسی، قبرهای کاریزی، اینچنین پوشانیدن قبرهای آب نوشاکی و دیگر کارهای ساختمانی در این مسیر ادامه دارد. و یادآور می‌شویم که طبق نقشه گنرالی شهر دوشنبه در کوچه قهاروف بنیاد 3 استکاده زمانوی با نقشه گرفته شده است. درازی راه 664 کیلومتر را در بر میگیرد. قبرهای آب کاریز، قبرهای گرمدهی، چراغک‌های راهنما، خط‌های ترالیبوس، علاقه، قبرهای گاز راه مذکور را تماما دیگر نموده مطابق با طلبات شهرسازی معاصر می‌گرداند. پودرچی انشاءات کارخانه واحد دولتی راهساز شهر دوشنبه میباشد. با اطلاع مسئولین در این انشاءات نزدیک 80 نفر مهندسان و ساختمانچیان فعالیت دارند. برای اجرای سریع‌وقتی کارهای ساختمانی 35 عدد تکنیک و مکانیزم‌های معاصر سفربر شده است. وابسته به بنیاد اینفراساختار نو زمانوی در راه مذکور، یعنی از راه پیشتر چه فرقیت‌های کلی دارد؟ یعنی در بنیاد همین راه چقدر استکاده ساخته می شود و من نقطه بنیاد استکاده ها کجا است؟ در رفت کارهای ساختمان از نوسازی کوچه قهاروف که کارهای ساختمانی ماه مارس سال 2023 آغاز گردیده است. در رفت این کارهای ساختمان از نوسازی راه طبق لایحه موافقه شده از نوسازی خطهای مهندسی از قبیل قبرهای کاریزی، قبرهای آب نوشاکی، قبرهای خطهای علاقه، ناقل‌های بلندشدت برقی، از نوسازی ناقل‌های روشنیدهی، پورا از نوسازی نمودن نظام روشنیدهی کوچه مذکور و دیگر کارهای لایحه‌ای به نوبت گرفته شده. این حال از جانب پودرچی با مرام ادامه دارد. برای تطبیق نقشه گنرالی شهر دوشنبه و کم کردن سرباری واسطه‌های حرکت نقلیات و با معیارهای بین‌المللی مطابق نمودن راه‌های اتومبیل شهر دوشنبه در قطعه راه قهاروف شروع از خیابان حافظ شیرازی، یعنی از نزد مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه تا سرحد ناحیه رودکی ساختمان 5 عدد راه‌های دو سطحه با نقشه گرفته شده است که ساختمان راه دو سطحه یکم از کوچه شیرعلی زاده پیوست به خیابان حافظ شیرازی در نزد مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه، راه دو سطحه دوم در خیابان حافظ شیرازی پیوست به کوچه قهاروف، راه دو سطحه سوم باشد در کوچه قهاروف پیوست به کوچه ابای، راه دو سطحه چهارم در کوچه قهاروف پیوست به خیابان مولانا عبدالرحمن جمعی و راه دو سطحه پنجمش باشد در کوچه دور جنوبی پیوست به کوچه قهاروف به نوبت گرفته شده است. راهی دیگر این از نوسازی خیابان باباجان غفوروف از خیابان جبار رسولوف تا کوچه علیشیر نوایی می باشد. به حالت امروزه علاقه قسمی زیادی کارهای ساختمانی و تجدید راه به انجام رسیده است. در یک طرف راه از دو سمت حرکت واسطه‌های نقلیات تامین گردیده است. طبق نقشه راه از 4 خط حرکت از دو طرف راه ساخته می شود. پهنای راه با در نظر داشت پیاده راه، جویبارهای آهن و بتونی، درخت و بوته‌ها و دیگر اینفراساختار ضروری 88 از 4 متر را تشکیل می کند. در اساس لایحه کارهای مهندسی به مانند قبرهای آب کاریز، گاز، گرمدهی و خطهای علاقه پورا تجدید می شود. از نوسازی خیابان باباجان غفوروف را جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیکستان با عهده دارد. خیابان جبار رسولوف سر کرده تا
بریش کوچه علیشیر نوایی را در مسافه 1800 متر در بر میگیرد. از نوسازی خیابان باباجان غفورов با عوض نمودن اما خطای مهندسی، از آن جمله خط آب نوشاکی، خط آب‌های گرم، خط آب کاریزی، خطای علاقه، خطای ناقلای برقی بلند شدت و خطای ناقلای علاقه را در بر میگیرد. کارهای ساختمانی در خیابان باباجان غفورov از ماه نوامبر سال 2022 سر کرده تا امروز ادامه دارد. امروز تمام کارهای ساختمانی از خطای مهندسی به اتمام رسیده. ما با روپوش کردن و قبط اساسی راه را ادامه داده استادیم. الان ما از پیکت 0 تا پیکت 720 کارهای زمین را اجرا کرده استادیم. بنیادی چراغک‌های راهنما، علامت‌های بخطری راه، خطهای ترالیبوس، نصب ستون‌ها، روشنی بیرونه، ناقل‌های بلند شدت برقی بنیاد کرده می‌شوند. ساختمان راه اتومبیلگرد از کوچه بخارا پیوست به کوچه حبیب‌الله نظروف نیز جریان دارد. خوابانیدن کارهای مهندسی از جانب پودرچی جمعیت سهامی کشاده تاجیک گیدرو الکترومنتج اجرا شده ایستاده است. در این انشاءات کارهای ما رفته ایستاده است. اساساً وصل و نصب خبرهای آب تامین کنی آبی گرم که برای در فصل سرما پیوست کردن با آبی گرم میباشد که ما این قسمت کار را علاقه 231 متر با اتمام رسیدیم و در اینجا باشد برای گرفتن و خلابندی و خوابانیدن بتون کامرای تقسیمات آبها با بیناها رفته ایستاده است و مرحله دیدون باشد این کشیدن آبی خنک که از طرف راستی سمت راست ما علاقه کارها رو شروع کرده ایم و در اینجا باشد با ما کارها از ساعت 7 صبح آغاز می شود و تا ساعت 6 بگاه دوام میکند که در اینجا ما یکچند نمودی متخصصان رو سفربر کرده ایم. علی خصوص کارگرها باشد 15 نفر رو تشکیل میکند و متخصصان باشد حدود 3 نفر می باشند که به طور آماده باش قرار دارند و کارهای ما رو باشد از طرف فرمایشگر و خودی آزمایشگاه مرکزی هر روزه نظارت برده ایستادند و نظارت میبرند. این راه اتومبیلگرد که طبق لایحه‌ای که با ما فرمایشگر واگذار کرده است این لایحه باشد 560 متر در بر میگیرد که پهنای راه باشد و 15 متر میرسد. 4 سمت حرکت نقلیات در اینجا در نظر است و اینچنین از دو طرف راه باشد خبرهای روی زمین یعنی لطاک‌های آبپرتو وصل کرده می شود که در همه فصل با خود همین راه خدمت میکنند. از نوسازی کوچه حسن‌آباد از کوچه شفچنکو تا نزد بینای جمعیت دارای مسئولیتش محدود الیت استروی سرویس با فرمایش مؤسسه دولتی ریاست ساختمان از نوسازی و تعمیر راه و کوپرک‌های شهر دوشنبه بنیاد شده ایستاده است. طبق لایحه درازی راه 0 کیلومتر را با مساحت 19898 متر مربع در بر میگیرد. در انشاءات ساختمان راه اتومبیلگرد از محله چورتو تا خیابان گربت کارهای آماده کنی اساس خاکی راه، آماده کنی قبط‌های اساسی راه از مسائل قم و شغل، وصل جویبارهای آهن و بتونی، وصل جویبارهایی که طبق لایحه برای در آینده برای گذراندن خطهای مهندسی که در رفت اجرای کارهای خواباندن خطهای مهندسی بکندن قبط اساسی راه عملی شود. طبق لایحه کارهای خواباندن جویبارها عملی شده ایستاده است. در انشاءات مذکور پودرچه اساسی جمعیت دارای مسائل محدود همسفر بوده. همارازه در انشاءات 15-20 عدد تکنیک و مکانیزم‌ها و زیاده از 35-40 نفر کارمندان متخصصان فعالیت دارند.
дар иншооти азнавсозии кӯчаи ҳуснобод дар иншоот тибқи қарори дахлдор раиси шаҳри душанбе ду пудратчӣ вобаста шудааст корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз ва корхонаи воҳиди давлатии ободонӣ. Корхонаи воҳиди давлатии ободонӣ корҳои базимагирифтаи он дар иншоот тибқи лоиҳа азнавсозии ҳамаи хатҳои муҳандисӣ аз қабили азнавсозии қубурҳои оби нӯшокӣ, корезӣ, қубурҳои оби гарм, хатҳои алоқа, хобондани ноқилҳои баландшиддати барқӣ, қубурҳои газ, тибқи қарор корҳои базимагирифтаи корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз омодакунии қабатҳои асоси роҳ, васли ҷӯйборҳои оҳану бетонӣ, сохтмони такядеворҳо, сохтмони пиёдароҳҳо ва азнавсозии роҳи автомобилгард ба зимма гирифтааст ки дар иншооти мазкур низ корҳо бо маром идома дошта дар муҳлатҳои муқаррар карда мавриди истифода қарор дода мешавад. имрӯзҳо сохтмони селпарто аз зери кӯпруки кӯчаи Аҳмади Дониш пайваст ба канали Ҳазора ки дар роҳи фурудгоҳи шаҳри Душанбе ҷойгир аст идома дорад. он ҳама оби боришоте ки дар давоми фаслҳои сол ба вуҷуд меоянд рафт намудани он маҳз тавассути қубурҳо сурат мегирад. ёдовар мешавем ки қубурҳои таги кӯпруки кӯчаи Аҳмади Дониш аз солҳои пеш боқӣ монданд ва онҳо тавони интиқол додани ҳамаи оби боришотро надоранд, зеро ҳаҷми турбаҳо хурд мебошанд. аз ин сабаб рӯзҳои боришоти вазнин миқдори зиёди об дар таги кӯпрук ҷамъ мешуд ки ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт мушкилии ҷиддӣ мерасонид. минбаъд ин мушкилӣ сар нахоҳад зад, зеро навсозии селпарто, хобонидани қубурҳои бетонӣ ва сохтани чоҳҳо барои тоза кардани хасу хошок мусоидат хоҳад кард. пудратчӣ корхонаи воҳиди давлатии ободонии шаҳри Душанбе ва фармоишгар муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе мебошад. мо тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ корҳои сохтмониро дар селпартои кӯчаи Аҳмади Дониш пайваст ба канали Ҳазора корҳоро моҳи майи соли 2023 шурӯъ намудем ва корҳои сохтмониро дар масофаи 900 метр сар кардем. аз пикети 0 то пикети 900 метр корҳои сохтмониро сар кардем. корҳоро мо аз пикети 6 шурӯъ намуда ба қисми канали Ҳазора пайваст намудем ва баъд аз ин корҳои сохтмониро яъне кандани ҳандақ ва мустаҳкамкунии хоки зери блокҳои 88ро ба анҷом расонида ва блокҳоро насб намудем. ҳоло дар пикети 0 то пикети 126 корҳои сохтмонӣ барқарорсозӣ рафта истодааст. аз ҷумла қабат ба қабат рӯпӯш намудани болои латокҳои 1 ба 1.5 рафта истодааст. дар пикети 1+26 то пикети 2 корҳои рӯпӯш намудани блокҳои 88 рафта истодааст. дар иншоот техникаҳои зарурии сохтмонӣ аз ҷумла экскаватор, мехлопата ва дуланҳо ҷалб шудаанд ва дар сохтмон зиёда аз 35 коргарони ватанӣ ба кор ҷалб шудаанд. дар қисмати пикети 611 корҳои барқарорсозии тахтасангҳо, брусчаткаҳо рафта истодааст. баҳри кам кардани танбашавиҳо, беҳтар намудани шароити зисту зиндагонии шаҳрвандон бо пайравӣ аз дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Исламии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе корҳои сохтмон аз навсозии роҳҳои автомобилгард, яъне бисёртар мо ба нақша дорем ки сохтмони роҳҳои автомобилгардро амалӣ намоем ки ба сатҳи зисту зиндагонии шаҳрвандон ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеа нашавад ва дар рафти корҳои сохтмон аз навсозӣ назорати сифати корҳои сохтмонӣ аз ҷониби озмоишгоҳи масъулиҳои сохтмонӣ ҳамарӯза таҳти назорат қарор дода шудааст ва роҳҳои автомобилгарде ки мавриди истифодабарӣ қарор дода мешаванд тибқи меъёру қоидаҳои сохтмонии амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъёрҳои байналмилалӣ барои истифодабарии роҳҳо 12 то 15 солро ба инобат гирифта шудааст. дар ин вақт баъд аз истифода супордани роҳҳо аз ҷониби истифодабарандаи роҳҳо, яъне раёсатҳои истифодабари роҳҳои ноҳияҳои пойтахт
истифодаи роҳҳо ҳамарӯза таҳти назорат қарор дода мешавад. Нигоҳубини роҳҳо, яъне дар мавсими зимистон пеш аз оғози мавсими сармо дар роҳҳои автомобилгар чуноне ки тарқишҳо ба назар мерасанд, пеш аз оғози фасли сармо корҳои гузарондани пур кардани тарқишҳои роҳҳо новобаста аз маҳсулоти махсус, яъне мум истифода бурда мешавад ки дар оянда эми нигоҳ доштани ҷодаи роҳи автомобилгар муҳим мебошад. Мо кӯшиш менамоем ки ҳамаи меъёру қоидаҳои сохтмонии амалкунандаи ҷумҳурии Ҷозофа ва меъёрҳои байналмилалиро риоя намуда сифати роҳҳоро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ бошанд таъмин намоем. ба иттилои масъулини муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе айни ҳол таҳияи 73 адад лоиҳаи иншооти роҳсозӣ ва ирригатсионӣ коркар шудааст. аз ҷумла лоиҳаи 61 адад иншооти роҳсозӣ ва 12 адад иншооти ирригатсионӣ таҳия гардида, аз ин шумора 36 адад иншоот аз ташхиси раёсати экспертизаи давлатии ғайридоравии лоиҳаҳои шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта хулосаи мусбӣ дастрас карда шудааст. инчунин 25 адад иншооти роҳсозӣ дар ҳолати коркарди лоиҳакашӣ қарор доранд.